Kibabuan ni kipad ba kibalawan ban sngap ika common platform jong ki kertong MDC haliar slut balapin long da kesinjuk kisan shnong kibakwa ban bu jingkeli ki kertong jong ko umroi constituency kilapin pau ke jingbitar bakin yo ban keli ya kaba ki kwa batmu kamtam wi uba rangkin sai kharbuki ubade UMDC ko umroi namar ke jingphet no jong u tang shiteng na ka jingalang kumban shukdo hangni Bana kaliang returning officer jong kesan Umroi District Council constituency bela ai jingbet ban pinlong ya ka jingalang ngadu kapor khatwai beje min step hadu kapor khat arsteng janmiet hinrei uba rangkan sai tang hadian ke jingkran pinshai yala ka nongrim ulap het no nakate ke jaka ban ai daw bu udon jingalang sa shawai pat bat I no satang ye uba George Bilingdo Marway Kumbah ketika rinsan na pedeng sangut ki kertong MDC jong ko umroi constituency lawan poi tang uba George Bilingdo kertong Shimet bat uba rangken sai kharbuki kertong ke NPP. Nakaliang ki katu kat ni ki pajba kilapin pauru bakani kamde ke rinsan tang banyalap election ki kertong hinrei kadei ke rinsan yathir yatai bat kum ki pajba ru hadin baki kertong kiladep ban pinshai ki kwa ban bu iki jingkeli halor kanong rem ke baki thmu ban shakri ki pajba selong mil dak baburum takada ngine burum ya kapur kiwei ki pajba ki baap yang asik kiwei ki snong ki nama supan namar ngalabu khatwe siteng mar haga ding siang amut bagande program sungi kan kut no khatwe siteng sumbah elat angat sang san minute suwa dengan mino nagani ka common platform tangi dan stang wayu kertong angni bagi ibu kami di paipa lapidan kena do jingkeli torongba bakania teknik jingalang nakaliang jongi di paipa niwan angni ban snap ya ka jingpensai jong kini ki kandidat kijing kular jongki bab nakaliang jongi ni don kijing penskau yaki haga jing sisa bakin ra saka Dorbar jongka Kasil Autonomous District Council. Mereka kamdan jimut papan ongba bakin suwan ong tang ya maki henry kip pensau pat ya ke bamani kumung paipa ngidon bat pensau ya di mat jura di jongi bakin rak sa District Council. Ha kajing selam kamdai ke jong ni ki paipa kata de kasong agi kompenia ni kum ki paipa ni juap ladap Islam mabatiwan yang gila-gila giliting. Kani kata ko kapor, kabang ikhwa, abang bersel yang jinge demi happy. Dah kabuburom, hakani kapor, mo yaw ne ukani de uwe. Kasong akih paipa. Nah kalian juga ngamdan banong, henry katkum keting sisa, bagi kum ki paipa ni wan hang ni ban bersel yang jinge jungi. Kenang bagini ki kandidat ki bawan terwayangi kin ai ya ka kular kedang bagi nginang bandrai ha ka apoi tering keren ade presisa kala ko isu tahu ko ka radi berkoi tidak bang ko menolong ni jadi bisa ko ai presio ko menolong ni marba ketika common platform no bagi pe ba ni la menteri namta jungi namta YPC belum tak resem ketika kita di paipa itu ai marne yo ngam MDC tempat rumah si song kau tempat rumah spokrat kadang juga song jadi day MDC rumah pro sitabo song jadi nama kita tu pro hagajin apa song orang nolau nama kita tu pro fadin lawan lagi coba kabuki ngapa bapak dari yang isong wa i coba bapak dari terkian dia phone yang sim juga Imam Lim hadin bagi phone yang sim juga Imam Lim mau bapak dari le ya kan kuning man coba persiapan kita dengan kuning ke bapak ke bapak sim Imam Lim bukan tentang suami ini, nomor usin juga memang uang bayi adalah besar harbuki adalah. Yang itu dia nomor mata
iba berkelir pasai ne marne ada itu ne mulai ne namar begini berkidam ram kum kini ram pada kong kile samsem ko jikira ko de ba dia kong kile samsem ada ta daun usiam ni semua pengaruh cepat kong ba kile samsem yo MPC juga ko MPC namar kiwan natural section kira jujungi kadi kata ko susi jengsa ko apa ni kan ne ada itu ne pusing itu kaya ke kumar ko ba ina kan Hafim juga yang beli. Kiwan natural section kita. Kum kita nongelam pengijit. Apa sudah section kita. Jadi kita kalau orang masuk kau itu dikeli orang tanya kandidat. Independen juni. Dalam kiwan ada section kita kesuki. Kaya kita bikin le tentang tentang section kirai. Kebetulan aku juga mereka proyek konstruksi juni berkuai. Dan kita besok. Sesuatu no. Ngambil dia kadang. Kung nila kalong, walang ni Syekmat ladangawan kung MDC Jopi. Kung mga ekran, nato ningkong, kung mga bat, mga ningkong hamil common platform, kalong may iman. Yung day man ay lahat yung ka-politics, bahkan kita yung kalong sinong. Nung kita kasansaan kada, ngal baro, ini, ikon kihajar, jong kajalabi, bujong. Politics akan kuno masdak menyubur. Barang inyong lang kumjuk yang daladak menyubur. Ndai kumasongsi kalong. Kidon kikalhon. Kidon kilang ilang. Kipapagkala politics. Arp sa kanta. Nanu ikam simet. Nanu ikam snog. Ikam tulilang salang. Laray beda ka politics. Dehang ni. Kajikular. Kapangapu orang ba. Kalong. Bangi Yatray na kumta kapahamiat yung imlang salang klam dapat silang kemat berkantar memdai menailat di politics bahkan wan hari jinjit orang basno hari jimpen kelam siem dan ini jimpen kelam hima nakayang jongi MBC menai ilaong bakaji ong jema kalau bakla tanggal rapoi ki komplain ndai kay gajing sisa kalong baki komplain la sutaw daki kenhon besya politics Orang senang di komplit. Kawan penbuat part yang disim, bakin weng dan yang berhitung, yang kira basong dan yang saudara di disim. Amcumdan keno. Mundan kata gaji penbaik ke berhenti. Dakin kuari ke bolong. Pedeng, ke bolong pejbab, nenok sini. Nilai kum kita ke report ru, bawa des council, cimit-cimit, kekeli, bercimit-cimit, keperkelam. Ya kaya kebaki kilala. Ndai tapi council ko manta. Kaya ke history jam this council ni berko. Nalu kapor paseng this council na snap cheja kaya spa sanwa. Gide makin mau. Bagi ba kira lamayong habar this council magisi baga this council ko wan penban tombor ya ka hok cungi kung kipan. Basosi kalong. Bangin ang penban ni kita ki besni. Saka bangintay. Lejong bilang senang Manaibor, hakor kong kabubiang lejong pa. Menayong, hakor pwede pagkatis council, gimla bentuklar, nayak sa cantonment area, namar pakamday ka silil area. Hakor sikili ka mga kawan mo, niya siya manayi, siyong lapenlo. Sikili ka lang. Kakam kraw, karitisan siya na, kakam kraw, katak cantonment. Lada kata kritisan siya juni, lembah section you, kamla mentak lang, yang ini kasih jantia berkawai, wengno, kumi kita kikibor. Lagi long penbantang, kinong pendukam pendukam, bagi kinong penduhai senong penban ni gipoye, ibarai penban, yang kalawai kejungan kejumpi, wat hadok election. Ngimnon kami kumi kita diskonsel, kumi kita kiai, yung ngak penderai kahok kejungi. Dehang ni, mga sayang sisisiyan malawi manturap yang nahuat pa menta sa kongwem disipat banyak kenrai kinigike naman ngimla bansupet idankam menyatai banpin kenyonro wat iki ofes kipadon hak saudara dia nak betani kekam menyang nakamta hak urupan menyang namta pat kasilijong namta ini jay bedon hak jela kejungi boper Pagnyadaya kahok pajoki.